si Pentecost lawan keding musim khoi jong play hab borba ba kran thle tong sabakran ni kai subject bon ki long kum yo khebi ki teng ba kam tang pastor ni bon ki teng ding ala tang kre to smo kum yo nyang mi kum batak ata tak ka tang teng ki dang thok dan bagata bon ki pa yo ya jo tis ku jong play ki pa ya gri bible ki dang thok bon yo thok double ball thok lao khuni bi kalamun Betos om talk show nama pendap yang mesti kau keren di film kemai. Barang ada ten jong play. Oleh apa? Balajar la pendap disegi haga jokes. Berani